Muraho neza abakunzi bakurikiye 630 comedy turi kumwe na members ba 630 dufite show ijanye na game tuzajya dukina uzajya picking urupapuro wereke the audience what we are going to do nitumara utsinda hari ibihembo by'utsinda ibibazo no what you can say what you can mention in 5 seconds 30 seconds yeah, what you can mention in 30 seconds. Let's say president, how many presidents you can mention in 30 seconds. Nibyo tugiye gukina about. So stay tuned and make sure you enjoy this show and subscribe to our YouTube channel. Ikibazo cya mbere it goes to Cedric, ntago muzi izina ryiwe. Sinzi na wakoreshaga muri comedy. Wari tubwire ko ntago ntiryamenyekanye cyane. So tell us. Ntago mugikora, your things are down. What's going on? Cyangwa hari ahantu mufite tonde tushuguli na nini ngahe tubwire. Murakoze cyane. Njye narashatse niyo mpamvu. So ntago nabona umwanya wa famille gushugurikiye abana n'umugore. Then nindangiza mbona umwanya wa comedy ariko nyine turahari. Twagarutse abakunzi bacu batwiteye. Okay, uravuze ngo warashatse ariko nyine ntago usa nk'umuntu washatse pe. Umuntu washatse hari ukuntu ameze ariko nyine nta kibazo ubwo nyine wiciye isoko ariko ntago washatse. Let's go to kuri Bienvenue ufite akazina afite akazina ngatubwira akazina wakoresha. Murakoze nta kazina izina ni Bienvenue. Welcome. Ngira abantu tugiye kuzajya dukora kuri 630. Ubu nyine hari akagame kaje gashasha. Ni akagame koroshye uratora urupapuro ugwerekane. Hari amagambo yanditseho hari ibibazo biriho usome. Ikibazo usanga kuri urwo rupapuro hari ibintu nyine ugomba kuvuga within that seconds. Amasegonda 30 ugomba kuyivuga. Nimba tuvuze ibihugu muri Afrika nibe bihugu wa mentioninga mu masegonda 30. Nimvuga 5 mugenzi wanje niba ashoboye afite ubasha bwo kuvuga 7 arabivuga gutyo. Sawa urakoze cyane. As you can see tugiye gutangira game yacu. Here nzajya mbara amasegonda ni baratora udupapuro. Arereka audience icyo tugiye gukora yereka icyo yatoye. Niba ashaka kuvuga nk'ibi kumentioning ibintu 10 mu masegonda 30 it's okay. Uyu niba ashaka kurenzaho it's okay kandi hariho awards watsinze kandi utsinda arakomeza muri next game iyo tuzazana undi muntu ufite experience kurushaho. So we start with Okay, dutangire no washatse ufite famille kubwo kubaho umuntu mukuru. Oya kuri abyica umwana niwe ugomba gutangira. Umukuru atangira nyine rikaba icyo tugiye gukora. Ariko nyine biraza kugorana. Nketse nzantora nindangiza nkamuhe akerekane kubera ko nta kuntu nakerekana ariko birashoboka. Nta kibazo umutora uzana ngenda akerekana. Oya gabyikore. Ikibazo ntoye dore ngiki hano kirabaza ngo nabaye wa president muri Afrika navuga amasegonda 30. Njye mu masegonda 30 navuga president bane muri Afrika. 5. Ngaba vuge bien. Ani teteye mangwe ndarecording. Paul Kagame, Ruto, Museveni, Gisegeti, Tanzania. Umugore kandi yari yamumbwiye Adi Amina Mohamed. Amasegonda yari yaranye. Uramuvuze kuri 31. 31. So what is both Zeban? Okay. Next nje sasa. Go round ya mbere n'utsinze. Sawa.
types of cars. njyewe navuga zine. Imodoka zine. njye nuvuga standard. Standard. avuga zirindwi. 8. ngazivuge. witonzeho gatoya nutangira umbwira. oya ntabwo ndi gutekereza ntegereje ko atangira njye nk'abavuga. twagiye Toyota, BMW. oya mureke kunje navuze 8 zose. Toyota, BMW, Lamborghini, Volkswagen, matatu. Fuck. haracyari wapi kabisa. zagiye Mitsubishi, limuzini, hama. Yizivu. Oya wavuga ngo 8. Ubwo ni utsinze. Bienvenue ni utsinze. 1. Jamaa. Turabyakomeye. Nasichukue next. Hii nani rahisi. Shika. Amerika muri kamera. Brand of shoes. Wape. Ndatangirana nawe. Je navuga zine. Standard. Okay. zirindwi. Brand ntabwo ari ntuvuge ngo kamambiri ngo chongo brand. Sawa. Sawa. hari Adidas, hari Nike, hari Jordan, hari Air Max, hari Cats. zirindwi. harabura zibiri. hari Mawalabi. Walabi sisi amaklaks. Wapi? Dore. Amaklaks. Warabi ntazo nzi. Ntazi Mawalabi. Oya icyo ntacyo twakwemera. Mawalabi. Ama Kings. Wewe kutazi Amawalabi. Ngenda umwana. Sawa, ibwo 2-1. Mawalabi mani ni zino nkweto za ekani nuko. Ya Max. Siungesema sasa. Za J1. Jordan, sin Jordan 2 moja. Okay. Musicians. I didn't see. Muri Africa, outside the world. Oh, not even outside the world. Haja hawa outside the world. Hanze y'isi. Navuga barindwi. 9. Ndavuga 8. 9. 10. 13. Ndavuga 14 byo. 15. Nuba muze musician nkaho abantu nta. Ndavuga 16. Avuga 17. Ngabavuge. Ngabavuge. Ariko kuvuga abahanzi bazwi. Oh yeah. Ntarebe ariko agomba kuvuga umuntu twese tuzi. Umuntu muzi. Nawe wasanga uri umuhanzi ku giti cyawe tutabizi. Sawa. Fabrice. Amasegonda arangiye cye. Cardi B. Nicki Minaj. Jay-Z. Lil Wayne. Ayi wewe yacika. Nguko peze arabura amasegonda 10. Wakadinadi. Nyashiski. Broken Boys. Arabura 9. King Nelly sijui King. Uri hasi. Oh yeah. Benga 3-1. Game day. Yeah, bitatu. Wewe Kandi ndabazi bose sinzi ukuntu ibintu biri gucika umuntu. wibagiwe na Juno Bass. Juno.
Fido Boy. Nyamujanete ntagarama. Abwe. Abakomedi. Dore ngiki cyanjye nafashe. Ibintu wasanga mu gikoni. Mu gikoni cyacu ko nta bintu bibaho. Natwe nuko uravuga ibyo bibamo. Ye navuga 8. Mu gikoni. 9 navuga 10. 10 navuga 11. Uri kwishyira hejuru urananiwe. Ngaho bimve navuga 12 none. Wemeze. Ngaho bivuge. Bayitoza. Nabyo gutekereza. Oya ntabwo ndi gutekereza ngaho natangira. Wasangamo umunyu, ikiyiko, ifurusheti, ikimamiyo, isafuriya, ifu, umuceri, amavuta, igitunguru. Navuze 10 bingahe? 10 ntabwo biragera. 9. Mvuze 9 narabura kimwe. Wasangamo amazi. 9 yavuze 12. Navuze 12. Harabura 2. Komeza ntari. Nk'izina rya Yesu. Inyanya. Tomato paste. Inyanya zashize wagira gute? Akoresha iki? Oya acyojinga. Struwaya. Mini iyo nani nimekuna. For one. Ndaza gufata tu. Uramfata arabura kimwe. Arabura kimwe. Kibazo kimwe. We had said 3. Types of phones. Types of phone. Types of phone. Bienvenue yashuruje protector azinze. Ndachuje protector. Si ni wewe. Navuga zine. Zine ni nkeya biro ndavuga standard. 7. 8. Zivuge. 8 ngabo. Nuvuga ngo za smart. Hari kantangire ni yanjye. Huawei. Tecno. iPhone. Motorola. Amasegonda arangiye. Motorola. LG. LG si televiziyo. LG na phone irahaba. Hariho Samsung. Standard. Navuze 7. Wavuze 8. Kandi harabura amasegonda 7. Samsung. Byara. Njama ukoki. Nkopeza. Itel. Tecno. 5-1. Yeah, 5-1. Man, you're not serious. 5-1. Ibi none bisigaye nibyo narinze. Yeah. How not the simplest. So we give another chance to 1-1. So. Kongeramo kimwe. Ni 6. 5 kimwe bunda guha amahirwe ye. Icyanyuma basi. Ngaho ngere utore basi ari utangira. Aho yangwa amahirwe. Ninjye utora. Utangiye kugira ubwoba tebe. Ibintu ni cyane. Imisozi 3. Turangenda ndavuga iyo muri Kongo 4. Uravuga iyo muri Kongo izwi. Oya ngenda ndavuga imisozi kizima niyo muri Kongo gusa ndavuga iyo nzi inshoboye. Oya iyo ariyo yose. Yo muri Kongo. Oya ndavuga 6. BMW. Nubwo oya vugeho utajya kumbesha. Abantu hano barabibona bazatubwira niba iyo misozi yo muri Kongo. Kwanza nta naho wabaye. Kundondo nta misozi ihaba. Nta misozi bakundondo ntubeshe. Ndenda yizi wewe ndavuga inga. Nanjye niho navuki. Urambeshe. 5. 6 niyo wavuze. Sawa 6. Gatwagiye. Mu amasegonda 30. Novuga ni 3. Baguye igitego. Iko hariho Mount Everest. Wavuze mu kiremito. Hariho Kenya, Mount Kenya. Mount Longonot. Mount Kilimanjaro. Nyaruhinga. Yo muri Kongo. Baby. Mount Rwenzori. Yo mu Rwanda. Rwenzori iba mu Rwanda. Iba muri Kenya. Niba atari mu Rwanda. Rwenzori nakwanga Kenya. None ndako ni ya Kenya. Ahubwo bari yindi watubeshe ngo sinzi ngo ni iyi. Mount Everest. Siyo ya mbere ntuza. Yo muri Kongo uvuze ngo niba ari Nyaruhinga. Nyaruhinga irahaba mu Rwanda.
ayiwe muri Congo numva 2 5 aho yabyarangiye game yarangiye njye ntabwo nakomeza gukina ni 5 none mukeneye ko dukina ibintu byose bikaba singi ibibazo biracyuzuye singi baracyuzuye avuga ko watinye dukinye 7 tugeze 10 basi ugira amahirwe yo kugera 5 sawa ariko muri murangibye batumvikanye 6 53 coupe bafite telefone iki nacyo noneho kirisimu Barananirwa tribe aho ngaho iyo nagutsinze nabavuga abarangaye ubundi be vuga wewe ni 30 yose oya 29 oya ngenze 30 amoko ya ama tribe y'abanyamurenge 29 ngahe vuga 28 Mimi najua iki nakwanga da. no wewe wavuga bangahe Nyenda vuga 10. 11 Nabizi uri byo. Ntabwo uri bushoboye. Bebe. Shanda. 11 Oya reka mvuge 12. okay it's okay 12 ngahe bavuge Ndabavuga. Ntabwo ndi gutekereza Tuna ni uma sungoje kwanza ngaho twende. Oi unaanza hadi kasi jaanza. Unaiba unafikiria kwanza Saanze. sawa tangi Kuna abasama abanyabyinshi abega abasinzira abarundi abasegere abarama abahire abadahuko abahire sawa abo ni 9 kera abahire ni barimo reka nyabona abasita yabo ni 10 Atufana nimeshindo wari wanabeshye nta bahire abahire babaho bahire abahire ntibabaho 3 ubwimirara yatsinzwe Natsinzwe ariko ko muranyiba mwaretse kumvugiramo ntari kucyari kinini kandi kinini Shabembe kandi ndamwanditse icyongereza cy'amafuti oya ngana abisome basi babimo bebe icyongereza how many bible books you can name in that iki ni kikonanira Bembe ni ngoza yigisha Sunday school kanzo yigisha Sunday school shapo nimeuma hivi ngaye vuga uravuga bangahe binga 5 gusa 5 ni bike bro ndavuga 7 ndagukanga ku buryo uvuga 20 avuga 9 bebe 9 ndavuga 10 yeah 10 okay ndavuga 11 12 ndabikora yana 12 ndavuga 13 bro adi mbao 12 Bembe ntabyo washobora cyane bakiyo 14 ngoja uravuga 12 okay Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Esther, Nahum, Habakuki, Ezekieli, Yeremia, Yesaya, John, Peter, Abaroma, abacamanza Samueli indirimbo za Salomo wala ningesema ndivenye ashoboye mu bibazo 9 cyangwa 8 4 5 wenda gufata uramfata arabura kimwe namfata turakina the last one juita kwa 5 okay it's okay pick ariko mwanyibye ariko byari twese kumvikanye bitandatu igipapuro ko kirantera ubwoba toragato bienvenue you tried amabara katwaye colors ndavuga 5 kandi uvuga ibintu mu kinyamurenge kuri kune areba umuntu kuza akumva bira bintu ari kuvuga mu cyongereza yizishikanye uza amabara yose mu kinyamurenge ayo 6 ndavuga 7 mu kinyamurenge uko numekiza 7 ndakura mabara agize umukororambye yose sawa takiwazi bienvenue arayarenza unajua ni kisinda niko Umunani arava ngayavuge umunani witonde umunani nta bintu byo gutekereza mvuge mu kinyamurenge oya jase upfe kuvuga ari za ndimi nyinshi se sike se twe kongereza kukihagarara sawa yellow brown black red
green, na venye ni rahisi mjamaa. indigo, maroon. Amabara yose yashize n'wiremere rya Maroon. Sky blue. So munani sashi sky blue. Yeah, sky blue. Bari bibagiye na white. Yani mnataka kuniambia tuko 5 sasa. Nini white? Na grey. Grey. Papo. I guess utasema red amesema. Red message. Next ni wewe. 5. Hadi mmenipo. Come back. Aonye come back isazi. Sawa naro. Languages. Languages. Ni wowe ugomba gutangira kuvuga umubare. Uwavuga imibare zitatu. Ndavuga zine. Standard. Ndavuga indimi standard. Zirindwi. Uri kuzibara. Ndi kubara sindi no gutekereza ubunye. 8. 9. Bebe. Nimekuachia. Gategwa Kongo dufite indimi zingahe? Niba garuko nanjye nazirenze reka nanjye ngiye navuga 9. Wavuze 9? Ndavuga 10. None reka tuvuge mutuvuga muri rusange. Nawe ureka ibi byo kuvuga ngo Kikuyu ngo Kimeru ni izo ni tribe ntago ari indimi. Uvuye niba ari igiswahili gukomeza. Wavuze 9? Baziguhe. Nanjye narinzi ko kubera icyo ukunda shortcut. Ngavuga none atari music tribe. Wewe waravuze 8. Oya nanjye nari nakurikiranye. Ubona kuzamuka ku 9 cyangwa wavuze 9? Wazamutse kera amakosa nayo ntagaraye. Navuga 9. Hariho igikongo kinyamurenge. Ikirundi. Kinyarwanda. Igikenya ntabwo ari ururimi. Igiswahili. Hariho igifaransa. Hariho igiespanyol. Hariho igihindi. Aho baravuga indimi. Hari igishinwa. Oya ntabwo bishoboka. Aho kuravuga ibihugu byo. Hari Egypt. Oya. Hari Kigande. Navuga nanjye hari n'Ikimeru. Yo ni wongo. Oya ibari kuvuga indimi ziba mu gihugu. Niba garuko ngiye turasubiramo. Hari Tanzania. Tanzania bavuga igiswahili bro. Ko bavuga ibihugu. Egypt. Ariko abahindi bakoresha ururimi. Igihindi cyo Bose bari kuvuga igifaransa. Egypt ni ikihe kirimo? Ko ari abana bazakoresha icyarabu. Egypt, Tanzania. None bari kuvuga igifaransa cy'Rwanda. Oya nyine hari ibintu Okay, hari ibintu byumvikana nk'ikirundi n'ururimi. Nka ikinyarwanda. Egypt bemve. Ngaho uko tubwira iki jambo ry'Egypt. Kinyakenya. Sorry kanemere. Genda. Ndakeka unatsinze ngewe. 6-5. Yeah. Actually, niyo watsinze ndabse 6. Ni ngewe. Yeah, niyo watsinze. So the game. Mu mwanya banza tubwire iki Egypt. Egypt zabwira next. Nta mwanya. Yeah, time so mwakoze cyane. Yeah, we enjoyed the show. I hope n'abandi ko mwa enjoyed the show. Twavuze ko watsinze a getting award ariko getting award ari uko wagize batsindanye n'abandi. So next you're the one who is going to continue. Muzakomeza no show. Kunyine bienvenue ntibazongera kumubona birarangiye. Bye. Yeah, so award izaza nyuma. Nge mwamuyimpaye hakiri kare kubera ko umuntu wari unteye ubwoba none. Ngo Egypt abandi barenze nose ko turazana abandi barenze ushaka gusanga bakurenze ukaba ari uvuye mu bwo ntabwo twaguheza cyangwa baguha umwanya dukora. Nega ndakurenze. Nge uwo wa hosting zo rumva byose mbabizi. Wapi. So ngakoze cyane twashimira abadukurikiye muvuge and your expectations. Egypt buriye nyine. Kinyakenya. Egypt nicyo cyashimisha. Cyangwa mvuga igisala. Oya. Okwasa. Sini mu Egypt. Mu Egypt. Reka tugenya no kwiga
ya no kwiga actually abantu kuri research mutumenye indimi tumenye okay uhari utuntu dutoya abantu tutitaho nkakora nk'ibintu biba mu gikoni njye biza kurimbaza buriya mbaratekereje nk'iki ngatekereza ibintu binini nyine big things I can't see spoon iki ntabwo natubona nk'indimi nazo we don't take it as serious ngomba nk'iki Egypt buriya wasanga ariko yaracyumvishije wenda we are learning it's a learning session ko twavuga ubwo Cedric nawe yabaye gukomeza uzakomeza next time n'undi iki Egypt mushimire abakunzi bacu ba 630 watsinzwe niwe uzitangiye ntiwabonaga iyo mwigaga oya watsinze wabambira kana okay you give a speech wanyuma nta n'ikintu wambwira ngo nta nubwo yamuhamagara nanjye ntacyo navuga icyo navuga gusa njye ndi ready wo muzandanira next ya final iyo pesa mimi nadai Nisa na even what was the expectation kweko actually watangaga high expectations umuntu nyine ufite gutsinda uzi ibintu byinshi banje ibintu byose nanyimbiye ariko kubera iminota iri kwirukanka kabura kandi noneho iminota yashira abyibuka rero agomba Egypt gusa ko bazavuga ururimi Egypt ariko challenge irakomeje abantu muri free kujoininga muri free kujoininga wifuza kuza you're welcome you tag your number there down so mwakoze cyane kuza we say thank you and continue subscribing to 630 comedy as you expect more from us ciao yeah that's it thank you so much